EM Rup Singh Tiron Penjai Kathara Hem Bangalam Kia Putak Rohang Rongbong Ben Kangsai Aning Kilar Thu. Karbi Rong Asarame Tumpen Diu Pani Constituency Long Gram Sabha Mai Padulong Ledet. Nihang Karbi Anglong Swai Lang Orkon Mikram Sa Rong Along Jirlong Hemtun Ingding Thomke Pratroxy Amahangi Tekani Ketalong. Kardom Niliada Birta Than Bang Sami Jinaliti Mungpi Nan Birtang Tonpen Narjuik Tha. Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Tiron Penjai Kathara Hem Bang Alam Kia Putak Ronghang Rongbong Pen Kangsai Anikelar Thua Birta Phaikuni ni Phai Plia ni Phirang Kepen Birta Nang Pale. Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Tiron Pen Ganthi Sankar Bia Traumai Long Jai Kathara Pan Lam Theke Boga Putak Kathara Hem Bang Atumpen Aning Kang Samse Dokoksi Ronghang Rongbong Karbi ri Chualong Kosordam Detlo. Lasoting si Karbi ri Chu Penta Phaikuni ni Phai Phoani Kangsai Ki Padu Jia Phan Pangdak Pon Lo Bonta EM Rup Singh Tiron Pen Sik Jik Asai Kidu Pen Arni Kaprek Apor Kachuhanga Jok Puthot Phaikuni ni Phai Kre Pho Anisi Kangsai Padu Pon Tu Popusi Bangso Lam Thek Kathar Bura Pen Phirangki Atuma Phan Than Pachini Lasi Bangso Kangsai Long Kadu Ka Verat Atumta Nangkilang Nangkar Judun Jia Phan Kathar Bura Pen Pachini Pen Rup Singh Tiron Latum Kachepo Alama Puthak Punane May meeting adom Kachepu La So Lam Pen Ajok Si Kathara Tor Bangkai Rong Bona Paru Rong Nam Kosor Wang Yulo La So Na Kosora Teng Pensi Nam Paru Atum Bakat Bucu Bentang Ro Nam Paru Atum Bangkai Tarik Kliye Chengwai Nak Kusi Lam Pangdak Lo La Pen Ka Pi Tiron Tor Lo Rup Singh Tiron Atum Gruba Bang Rojor ni kay bang aporobe ati council session do podam pathipen mu ke bang yi tarik krepo ola chengwai na pula to lam ajoy nesi non ke bang yi tarik krepo bang si da to lam ke chengwai ban po ro bong lo aram pharu pen sing sai ban po da so kang sa ram pharu kang sai bang ke po bi da dunde da ram pharu tum ke aron teng si dam ji aron tingot thidi tapi kemana habi apin pu kaddo kaweten hai khus ke chopana bang abang ke ladak aron kapang dai aron kapewi aron kapiko abang ke laga chokche dak aron teng pen sit marang haru nang saji habi pin pu teman tala so aron teng sing sai nai ko alam siam tin ta pupet nangji pusi mo ke bang tarik ke po bang ke da so lam cibisar wan po la pen nang ka judon ji nang kedang nang ka judon ya tum ana bang ke da so ni bang ke bang ta chok per bang pe na po Karbi Anglong Autonomous Council Workshop Building Administrative Building la pen Basumnia ki Mikang Pupon na Birta Phirangke pen Birta Nang Pale. Karbi Anglong Autonomous Council along Ministry of Donor and LCPR scheme pen nang kilosika kuti siralak phora suriplik pra isia tangka pen difu pen lamding kechileng atowar pi akung along kido Karbi Anglong Autonomous Council abas kasalam ji mate kapasang ahem thepo phaikuni ni phai player ni Karbi Anglong Autonomous Council CM arideng pen ingpupon lo. Asi Karbi Anglong Autonomous Council Transport Sai Kamlaphan Panong si Administrative Building ahem stame ingpupon lo ang parda Duaramla Peninlip Constituency Harat Kidam Kiwang ki Joyjia Phan Karbi Anglong Autonomous Council Abas Humnia Kimi Pipon lo Laso Asai along MP Horen Singh Be Rites Inghi Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghi Karbi Anglong Autonomous Council EM Transport Incharge Pradeep Dipusa EM Lapen MSC Atum Chitongdun কেন্দ্র সরকারের লগত আলোচনা কৰি আমি ডোনাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ জৰিয়তে NRCPৰ জৰিয়তে আমি 1,83,20,000 অনুমোদন পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি ৱৰ্কশ্বপটো আমি লামডিং ৰোড লৈ যাম আমি এইখিনি নতুন চিটি বনাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ নতুন টাউন বনাব গৈ আছোঁ গতিকে আজি ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰতিনিধি ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং আৰু ৱৰ্কশ্বপ আজি ৰাইজক যিটো তেওঁলোকৰ আপত্তি কৰাৰ কাৰণে গুৱাহাটী যোৱা আৰু লগতে জাগিৰোডলৈ যোৱা নিলি যোৱা সেইবিলাক ৰাইজে সুবিধা পোৱাৰ কাৰণে এই পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দৰামলা আৰু নিলিপ কনষ্টেঞ্চিৰ দুটাৰ কাৰণে আমি বাছ ঠিক কৰাইছোঁ আগন্তুক আৰু আমি বাছ দুটামান আৰু কিনিম অহা মাহত আৰু সেইটো উমৰাংচলৈ আমি পঠাম MP ডাঙৰীয়াই যি কৈছে উমৰাংচ ৰাইজক সুবিধা দিবৰ কাৰণে এটা বাছ লাগে কৈছে সেইটো আমি সেই অহা মাহত সেইটো দিম গতিকে আগন্তুক দিনবোৰৰ কাৰ্বি আংলং ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কামবিলাক যিহেতু পুঁজি যিটো কম সেই পুঁজি কমৰ পৰা যিমানটো কৰিব লাগে আমি কৰি আছোঁ
Japra lang sujutang sa hemalong Gram Sabha may lapen BJP asong atumpen active member lo phai kunini phai player ni ada por phai krisia por malompen kiron na pen bokajan development block pen kideng pon Gram Sabha may kapaman pon jia phan chichik pon lo bonta malom so por pen karbi rong asarame tumki khamke padodon lo bonta karbi lo autonomous council em jagat sing tila pen karbi rong asarame tum chingki jithan ponsi enalo por phai krehinia por malom pen puthot Gram Sabha may padopon tu VDC chairman resourcing narpen kachari ponamaya long mai ki phalam theklar dak pen je I chinoi methi pen pachini ponlo alhisa poman pen karbi lo autonomous council em jagat sing ti chitong dun man peng alhia man pen BDO Rominat PHSA Sing Singnar Soil Conservation Sai Campaign Jonto Saikya DSO Raju Hazarika Lapen Handloom and Textile Sai Campaign Debukanta Pora Pen Chenglo Prekjam Sai Kamatum Pen Chitong Dun Si Mayalong RDP Dun Arniti Lihinia Por Pen Putot Sarupathar MSC Constituency Ang Kangaphan Babur Das Arideng Pen Active Member Lo Bangner Kep Kepra 4 Members Tumaphan Karbiang Long Autonomous Council M Jagatsi Inti Sitami Babur Das Arideng Pen Si BJP Active Member Lo Tudeng Dun Lo Bukajan pen perangki anon terang pen nang kilobirda. Karbi rong asaramay atum pen phai kunini phai plia ni diopani constituency ki parlo angkang tourist lo chalong Gram Sabha mai ki kam khedun. Number 24 diopani constituency tourist lodge along Gram Sabha amai ke padopon along Karbi rong asaramay alapen rat atum thurpak si kham khedun thiplo la CVDC chairman lapen local MSC atumta Gram Sabha amai padodelo pusi chichak dun. Electronic media, print media, lapen social media long difumanja kachilinga tuar Buddhist temple adung tuar kasalam jia phan kaperi memealam pajathang plupajok phai kuni ni phai ki thom ani pen karwat kasalam jia phan kapang chenga beta pherang ke Stefan Teron pen beta nang pale Simplex company atum pen kasalam pon pamimedet ajok PWD National Highway Guwahati Chief Engineer Himanta Besbura pen Buddhist temple adung Simplex company atum phan kasalam pon pamijia phan PWD National Highway Difu Chief Engineer Ramesh Uddin Ahmed lapen PWD National Highway lapen Difu Junior Engineer Baby Tong BP lapen Kepalang Dunjia Phan Arpu Pipon lapen Chiklojon Truck Angbong Simplex Company tumapan kasalam Kepatang Ponjia Phan Apor Pipon Rokusi PWD National Highway Difu Junior Engineer Baby Tong BP pen pachini non malom so por phan birta moing ton pe iksna a huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1-year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar. Iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 93656322872 or 8638198316. Cedar Electronics Shop located at Bokulia Difu Road, 782482, Karbi Anglong, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam.
wang tha wang ik tha electronic a hormone ang litum ador ki zum hek pen long pon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi to endun iksana nang litum long pon ikji lake free chalong a brain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along a brain dolake LG Samsung BPL Akai washing machine a brain lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam Chloride Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon lasila sonobor sai kemi helong ninghangatum ali chuan dunik tha warsai kemi laki chiklo jontro kophan kapamala seke piponji lasi apor panhok he pinpen Chloride Unisex Beauty Parlor along patebok damiknon rong parpi rong berot near Iron Bridge Dipukar Bianglong lasi lan sose kachini le thoji aphan laswa number 600-121-3664 along Humriknon Simonjir Children Park cum picnic spot a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, D4, Karbi Anglong. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongparbi, Rongbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihina mobi putat berda along wangtulo West Karbi Anglong Kolonga IB along non hejong bitung ring thama APHLC amai pulonson injai pen bang pu amai phasi koson si bitung ring thama lottomon kimeke wan pen non owe kimia tumakai long katura pen kapajok jia puthak ason ason kachithan kachimom padopon bang pu amai long bang hini BJP asong pen sitame kachithang klong APHLC rachari asong along chingbedun BJP asong pen APHLC asong along kachingbedun atum laki Karbi rong supi pen khorsing terang la pen kolonga pen Sanjay Kramsa tumaphan dengdun si maing samjin pen kapachun pona beta ripdun long Nihang Karbi Anglong umsuai lang orkon mai Kramsa rong along phaikuni ni phai ke thom ani jirlong hemtun ingdeng thom ke proxy am hang ke thek ani ketalon along pacheton si chirok tok amai tapadupon Labangso chirok tok amai mate awareness program along resource person lake diffusory culture sai camp inspector long kitimung JJKC amai pubarim Dharam Singh Ronghang lapen jengkha long ke dostar dokpo Ronghang Memorial Academia principal Mahesh Ronghang atum abhan phapon Secretary inspector long kitimung ahin pen ingki kapang ring nang jese ke alam hai hui thanpon JJKC amai pubarim Dharam Singh Ronghang pen ecotourism ahin mate tourism ahin ko sonsi kapaching thurji ma alam thanpon Mahesh Ronghang Principal Sir Dokpo Ronghang Memorial Academia Hinpen Education mate lokachali ko sonsi paching thunang jima alam adi do jot pen than pachini pon bangso amai long nogang Karbi student amai pubarim Abhijit Kro non kiki bom amai phusar kang thim taro Karbi student boys hostel monitor Linson Ronghang Difu pen pharmacist Emmanuel Rongphar Karate gold medalist Sunira Mingti research scholar Mongor Singh Be MPhil lapen Langhor Khon Mai Kramsa Rong Asaratum Chitong dun si mai adipidun bangso mai long kadoka ve sarpi sarpu kethe keding kibi kiti laben aklimang pharpang rumpet pen bang pharoki thom amulukatum chitodun
Delai police station ki parlo angkang phai kuning ni phai plia ni aning kang sam por phai phora achitim apor malom hidipia a hithi long amat ihum theng pika hu tatadi attract so ke pacha hectic ajok banghini ajir popo tum ihu mobile pen ki dam bom hut ki patong dun phita jok bike along ki do banghini a hiring tangrak pen aringa hu kiso tong sikot pen ki thek dun long adunga re ki do atum ingthu dun si buka jan CHC ki so ke langa hemalong ponlo ki thek dun long atum pen ki thana tengki banghini da kereng je bangki puthek thelo athe ki thitang ason pusining je rinti tata di kate war abang asoy ki me hut ka jilo sita kate war abang phan nep dun lo pusi ki dipi pen bali rong hang pen pherang ki phan pachini पुलिस फरेस्ट के राहत दोमा बुसिनी लिखि पु तोरांग बंग बजारांग बंग पेन लाए गाड़ी थेगलोंग लोके रात तुम थेगलोंग लोके ला तुम थराग्रे मा पुलिस तुम फरेस्ट तुम थराग्रे मा ला तुम पैक दो बुसिनी लिखि कमथा ला तुम दो पैक दो ला तुम फन पॉकेट मनी पी पेंसी ला तुम के फोन बुसिनी लिखि निंजे फास के निंजे कांग तुम नॉन किसुंग बांग ला कि फुबांग को सोने चिन्ने दला ने लिखे कि फुबांग को सोने हॉस्पिटल पोन बुसि पु तला के निलोंग सर पगला लसी कि नहीं पता राता हेजु में आना हेजु नहीं पेन कि नहीं पता क्लास लगा जौन नॉन नहीं तुम थेगलोंग दिया है गाड़ी नंबर आवे लसो गाड़ी पेन से नॉन थैंक यू के सामने तुम गदो है थेगलोंग लाबलो फॉरेस्ट आजा मसी तो गावलो लसी नहीं तुम लाबांग के था लगे पुलिस फॉरेस्ट जों से दाक पे गावे पुटे लाहे गाड़ी के ओपन के कोन उन्हें को नेशनल हाईवे के कोन मसे उन्हें लाही नेली पोला तो गति के बेले गालम हाईवे के कोन उन्हें कुछ नहीं लेना नहीं begini kita lo ratang lo nih pulau lah kita forest पुलिस पुनoi ko mane ke ting ko medi jelang pet lah hai tam lempo kuch नहीं लेना tata di lapen bike hini ta registration number avi puta pachini lapen bang hini ta car pita hai pisi pachini berta ke tokbo mohudan ke delai police atumati malong li dun delang atapa berta bang kela pons gang ton pekla domi thak mi kurwang thu